Te ke boleh jemput simpan ipi papai video ni kapor. Te ketika video dia mapen iki marks jong ki candidates ki ba ladap tho exam ya kapo jong ka on am branch constable ma. Te kaman su ban meng sisian ba kani ka badde ka final result. Ba pilih kam sun rei te kadai tang ka result jong ki marks jong ka written test jong pi jong ka post on am branch ma. Te pihak ban plus ya kani ka marks bat ka marks kani ka written marks bat ka marks ba pi maria ma pi ka no plus lang. Te kama pitep ba ka haka UB on am branch constable ka kamhe ka written test mark bani ka jeng maria. Te ki ba yo he ka written test te ki la kam dan hu ma ban yo kam. Te ka ya kan ka documents pila ban ka official website fidang lut na ka tu entah bisa check ma. Te kan ka por pila ban check ur lamba check pai ur lamba kerteng bat check ki mark sum pi ma. Te tong ni late ban page menta kat no bun kat no ki yo ma average. Ba bun hi ki yo ba chi spatam ba pila ban ni te ngama ban scroll lot kini ban pin irot pi nomor ba kabon kadang hadu like spa kat like li page te kan kam ya te scroll ka bala te bun ki ba si spa tam si spa lai po si spa nyo pu kini la kap adan chance wat kata ka song mat ka jing mare ka jing ki yo ka do ma ka jing mare di si spa max te karten kali lai spa max ma. Okay, si spa nyo pu si spa pro arpo ni spa arpo tu la chance ma. Rio ka mare tang pas mak eru la kam dan hobi ngabat nang batai suang ma kata ki bayo arspa ki yang boni te ba majority ki de si spa tam arspa arpo ma i mentan tu ba he arspa lai pusau ta arspa arspa laban check mai kerteng jumpi isi pimbat jo ban download ini ka documents laban check and scroll kat ba kanang page iki ni marks te hadin jangan ni ka ayu kin sakot saka personal interview te kan sepet mi dak we ka list pat ma kini di tang ka list tang nam ta ban page iki written test mark jumpi reka dak we ka list pat kin sepet mi iki tu ki ba sakot ha ka personal interview. Kini ki bal ayo arspa chaneng kila long hi ban pen kre kila long la khamdan jeng kerman arspa arpo ma i ba hetam arspa sa pun rio ajen kot sika arspa sanpo. Okay, begitu tiga chance ba arspa lai po tu we arspa sa pun nyo ba hetam ba bangai arspa sa pun nyo ki la bandan ba po si arspa sanpo eru yang ini pen babon hi si spa tam dalam komuniti ka kalong very challenging nomor ba ki bon ki yo ba si spa mentah bat ngabat iri wir ba yo po si spa. Okay, kita ni ba yo po si spa ba kendiat majority yo ba si spa tam si spa arpo si spa kat si spa lai po padang ong nomor ka so ha jeng mare jeng ki le se ki laban score 100% ha ka jeng mare ru si spa max te long padang batai arspa sa punyo ba i mane. Okay, okay arspa arspa sa pu arspa lai pu pra. Okay, kita kibon ba si spa tam wat ki ba arspa ru ki labon te kalong very challenging ini
Ibon ki bastan banta. Ars pak sa ar. Okay. Ars pak lai pusau. Dan hi bayo tu naru. Dengan nama aban scroll kini baro. Dengan scroll kat balai kenapa pin yo ban ipet lang. Di sini astatan pila ban pensuki. Pila ban pause ke video ru le se. Padi ars. Kumtai ki bahe kumtai ars pasan pau gitu ars pasan pau dah long. High chances ki bagin yo banyak kam ars pasan pusau. Ars pasan pusau dan kini lah long high chances even yo just pass mark ru. Very sure ke ya kila ban yo ben. Okay, tengah penkut nak video yang ni. Te kebeli sibun tagi bapet video about all the very best. Kita ki bansa Syajid Syaka person interview. Te kubli sibun sa sisian pak.